Bana beso dumelang, ke a dumedisa ya dumedisang kwa lona wa ka mehla makatollo wa kgogo di katuwe makatollo wa topo tse tshweu se le tsa mangope taola e supa kopano wa motho le modimo wa hae makatollo o kgathatsela mo e leng siko teng o tlosa lefifi bathong o apesa batho ka kganya thotlo makatollo o kene ka haro batho borwa le boya botjhabela bophirima khutlo tse nne tsa lefatshe makatollo ya dumedisang ka mora nako e telele re sa bonane ka lebaka la mabaka ona mosebetsi o nana bana beso jwale ke kgotlile YouTube ya tja tsebo e tswela pele o ithuta re ya pele ke a dumedisa Botswana ke a dumedisa Lesotho ke a dumedisa South Africa di province kaofela ke a dumedisa Zambia ke a dumedisa Mozambique ke a dumedisa ho le haufi mo le dutseng le mametse le teng le shebile le teng ke a dumedisa bana beso 068 213 43 74 Residencia plus station sa terene o tla nthola hona mono from hoseng ka 8 o fitela ka 5 mantsibiana ke sebetsa hona mono tsatsi le tjhabang le dikelang ha ona le leng la hore ntate o teng neng be mabaka wa eme jwang mabaka ka ke mosebetsi ha re dumellane ka nako fela nna le wena re itshebeletsa ngwana heso se ke be wa tshwenyeha tlhahlobo ke 250 wa kgona ho hlahloba o le hole wa kgona ho hlahloba o le haufinyana eno e tswa ho wena go batla ho itlisa kapa o batla ho etsa jwang na jwale taba ka ke ena e khutshwane bana beso ha e telele e khutshwane ke batla ho araba potso ena na e ke sa batleng ho pheta ke ipona ke araba hape mo WhatsApp-ong ka college hore ntate Mofokeng tshebetso e tlo nka nako e kae pele e sebetsa e tlo nka nako e kae pele e sebetsa bana betso mona re gamble mo re thusa batho ntho e entseng go be ke hatelle taba ena potso ena galeng latella mara jwale e se le tabana wa motho ko mongwe re mona ke batla ho nka kae ka di savings tsa ka ke etse magic wallet then mara ha ke batle e bonagale ha ke tsa magic wallet tšhelete e tlo khutla after nako ka we are not gambling bana beso mona re sebedisa meriana re thusa batho gore batho ba tsebe ho fola ha re tla le diketo mona jwale taba ya ka ke ena mo e leng teng bana beso tshebetso e ho wena motho hore e nka nako e kae haholo ke atisa ho hlalosetsa batho be le horeng ha ba kgone ho iketsetsa dintho ba batla nna ke ba itsetse ntse ke le mona mo ke leng teng bana beso jwale haholo ke atisa ho hlalosetsa bona hore letsoho la hao ho ya ka letsoho la hao pelo ya hao ho ya ka sedimo sa hao le wena tlhaho hore o motho ya jwang o slow kapa o fast na e ya ka wena eno ha e ka nna jwale e re ke hlalose e utlwahala ka nako nngwe bana beso re ka nna ga o fa ga o lokisetsa dintho but sedimong wena o sa ema hantle kapa o ntse na le dikoloto kapa sedimo sa hao sona self e le badimo ba slow so dintho di tlo tsamaya slow and ho tsamayang ha tsona slow ha o hlalose hore ha di no etsahala so ha ke no re nka nako e kana ha e hlalose ho ha eno etsahala neng o fumana hore batho ba bang be re ba thusang ke batho ba matsoho a kganathetseng madi matsoho a kganathetseng madi so dintho ha di etsahale ho ya ka mokgo re tlamehang hore di etsahale ka teng bana beso ba ratehile moreneng o tla utlwa motho a re ntate wena ha e entswe ko wena ke bona e tsamaya ka speedinyana mara nna ke iketsetsa ke bona di tsamaya slow nyana so e ba yona ntho e kang eno bana beso e ba yona ntho e kang eno ho ya ka letsoho la motho le sedimo sa motho hore ntho e etsahala jwang ka nako e feng so le hona merianeng mona mo ntse re tswa ka teng ho na le meriana di emergency like emergency foreign case meriana di court ke meriana e sebetsang that time fela and then meriana teng e be le hore nako eo e sebeditse ho tloha mono ha o sa sebetsa ho na le meriana e jwalo like meriana di court most ke ntho ya di emergency if una le case kapo wa di interview ke ntho ya nako eno hona jwale fela e sebetsa nako e jwalo ho na le meriana e dulang lifetime ha o file meriana court ke a tseba hore today ko fa moriana o tlamehile o sebetse ka nako eo tlamehile o sebetse ka nako eo regardless hore badimo ba hao eng kae wa shawatima nne o sebedisa meriana ya dilaki wena o na le senyama o na le street ho na le eng
So e tlo sebetsa mara e tlo nka nako, wa e fumana e tlo sebetsa mara e tlo nka nako engwe wa hlahloba o tla ho nna fela so re phoka monna ke batla ntho ya mosebetsi kapo ntho e itseng fela e ke batlang ho e fetisa hore bophelo bo tswele pele. Ha ile jwale ke tlo o fa, ho no tshwana le motho a tlositsweng bo diqetho meya ena e maybe tlile total bana beso. 0682134374 ska lebala ho subscribe ha o qala ho shebella mono TV channeleng ya rona bana beso. So taba eno re nka mono bana beso, ka nako enngwe badimo ba hao bona ke badimo ba slow, dintho tsa ho di tlo tsamaya jwalo. Neng wena ha ona letsoho la moriana. Ya bobedi, wena pelong ya hao ntho eno e o e batlang ha wa e beha. Ntho e bohlokwa hape ke o bua le moriana o utlwe le wena hore o buile le ona. So ha ke no re moriana o nka nako kana motho mona ho tswa karabo ya ka e simple, ho tswa ho wena motho hore o buisa jwang, letsoho la hao le jwang morianeng, o na le meya maybe o blockang, o na le thupa e shapang motho. Ke a tseba o etsa ntho eno hore motho meriana e skebe ya mo sebeletsa. Hona le batho ba re nna ke tshwara meriana e sebeletse, nne motho wa jwalo a ba low hore meriana e sekebe ya mo sebeletsa. E ya etsahala ntho eno e teng, le nna ke tseba o etsa ha se hlile re batla ho qeta ka wena, re tseba hore o rata dingaka. Jwale dintho tseno di nka hona mono o di nka hona mono, ska tlohella nako, sheba hore tshebetso ya etsahala na. And most ya batho ba botsang potso ena ke batho ba bonahalang ka re ba doubter kapo ba batla ho nka di-chance, wa bona o thata ma-chance, o thata ma-million, ha nka etsa ntho ena ka speed, ka thola ntho ena ka speed. Hathi ha o batlahale ntho tse jwalo, mara batho be tlo fumana hore batho dintho di ba tsamahela hantle, meriana ba sebeletsa, ha bana dipotso tse nyana tse ka reng tseno, re tlo nka nako e kae, ho etsahale eng ke eng. Motho o mo latla batla mosadi ya tsamaileng 10 years, o batla a kgutle ka letsatsi, ya tsamaile 10 years o kgutla ka letsatsi jwang? Jwale ke tsona ntho tse ka reng tseno bana beso. Ha hona hore ho na le nako e kae ya hore dintho di tlo sebetsa, dintho di tswa ho wena hore di sebetsa nako e kae. And desperation vele ke batla ho jwetsa ntho one e dile ya process, ke batla ho jwetsa ntho ene tjhelete la o ka e batla ka pelo, o e batla o e lelekisitse, e ka re wa ithiba hore se ke ya kena, mara ha o le free fela tjhelete ya kena. So ha o sebedisa meriana wa ngaka efe kapa efe, e fa meriana chance e sebetse, o tlohelle nako. Residentia Monday to Friday ke teng bana beso, phoka o tla dula ntse le teng ka mehla le matsatsi. 0682134374 ho motho wa qalang ho shebella, ska lebala ho subscriber, o click tamporo melaetsa e meng ska o feta, o bo shwarela ba bang he ditaba tsena tse phoka a di hlalosang. Phoka o sa le teng hape. Amen, ke a leboha.